utongoria buburia mwene nyaga. Muvango uyu uria uretete bamwe ataaramu uthundhuria wa ndawa bamwe na mandagitari a ndawa cia mĩtĩ ya gĩtene uratanywo kuthundhuria ndawa iria igatumika kuvonia virus ya murimu wa corona uria wagagĩte nthĩ yonthe. Murungamiriri wa nyomba cia indo na ng'ano cia tene Mzalendo Kibuja augite gwa kavinda karasa bururi wa Kenya no koretwo ugita mweke wa kwigwatira mambirioni ma mbeca thiini wa ruvonge rwa urigitani kuria akenya engi makoretwo makithima bururi manja gucaria utungata wa ũgima wa mwiri wona thengia ya Kenya gukorwo na ũvoti wa kuthondeka ndawa. Tutionaga bahati na tutionaga kikaguno kanini utiekio tuona atio mbeca inu cionthe ithia mibukoni ya China, mibukoni ya ntu ba India, mibukoni ya ntu ba Brazil na mibukoni ya ntu ba America. Ino ntu thirikari ndiraugire wanatio ule turi Kenya itukwenda natio tuona piece of cake ino ya mitishamba. Tutatumia sayansi ya kisasa kukakua yale madawa na yale maarifa, na tukipitia kwa ule utaratibu tuko na uwezekano kwamba tutapata baadhi ya madawa haya ambayo yanatumika na madaktari ya kiasili. Arigitani a ndawa cia mĩtĩ aria mekinyĩte thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ maugĩte ũũgĩ ũrĩa marĩ naguo nĩ ũgũteithia Kenya gũkinyanĩria matanya mayo ma kũgĩa ndawa ĩno, gũkũ thirikari ĩkĩranĩra kũgitĩra ũũgĩ na ũthundũri wao nĩguo magunĩke. Kwĩna ndawa nĩ nayo nĩrarigĩtwo nĩ mbĩka ĩkatia nĩgetha nĩ mĩvire ĩkathimwo yonekane tondu nĩ mĩgeretie na mbũri na ngamĩgeria na ng'ombe. Sasa ukiwa umepata hizi vitu na ikiunganishwa yangu na ule mwingine na ifanywe utafiti kupitia kwa hao wanyama wanasemekana kina manki na kina hao wengine ikubalike, dawa tutapata. Na utie mtu umba kuthukia gintu gyaku athi kwendia atena rutha no mwanka munenkerera tukua prior consent, lakini eno kwa sheria ya Kenya etigo ukaria na etigo menyera mantoma kwena sheria ingi cia kimataifa Kenya isainite. Na thengia gukura kavinda kanene nige gutumika niguo kugia na ndawa eno, mandagitari aya marauga mari na mwethoko tugikinyagia mwaka moku bururi wa Kenya ugakorwo na kivone kia murimu wa corona. Inaweza ikachukua kati ya miaka miwili mitatu na haswa inaweza ikaenda hata miaka mitano ndio tupate suluhu. Vile watakavyofanya haraka na vile tutaungana, kwa sababu mimi nimejitolea, nafikiri by next week ndakuwa nimepeleka dawa Nairobi ikafanywe research kwa wanyama, iwe kama itafanywa kwa wanadamu, ikifaulu ianze kusaidia. By next year maybe tukikinya August September tumbakotha tuna ndawa ya COVID-19 koguo ni tukomenya through the government of Kenya ejirite ke Museum of Kenya ni tukusupportana na bone kenda tumbakula tugeswa ndawa ya COVID-19. Kuna kambuni cia uthondeki wa ndawa thiini wa nthi niciambirite kuthundũria njanjo cia mũrimũ wa COVID-19 na thirikari ya bũrũri wa Kenya nĩ nyitanĩrĩte na mandagĩtarĩ a ndawa cia mĩtĩ nĩguo kuthondeka ndawa ĩrĩa ĩkũrũa na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 vamwe na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩna ndariri ta cia mũrimũ ũyũ. Inooro TV kuma kaunti ya Embu, betagwa Peter Mongai.